Достор, мен сіздерге таптым. Эмнени таптым сіздерге? Сіздердің ошол аллергия боюнча эч качан айыкпай жатсаңыздар, мен сіздерге Ташкент шаарында бир гана ушул инсан сіздерді аллергия боюнча бардык түрүнү айыктырат. Урматтуу туугандар, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Азыр ичкериге киребиз. Кененирээк кылып маалыматты сіздерге беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сіздерди угуп, интернеттен көрүп, Кыргызстандан сіздерге келдик. Сіздердин болгон ошо элге тийген пайдаңыздарды көрүп, Кыргызстанга өтө пайдасыздан тиет экен. Ошон үчүн сіздерге ошо Кыргызстандан Ташкент шаарына келдик. Сиз өзүңүз жөнүндө камераны карап, өзүңүз жөнүндө бир маалымат берип, өзүңүздү таанышып кетсеңиз. Bo'ladi. Men Muxtor Sherzod, allergolog, immunolog, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, ya'ni kandidat naukman. Xo'p, 10 yillik tajribaga egaman va bronxial astma kasalliklari, ya'ni nafas siqishi, bo'g'ilish, yo'tal, hansirash, oq balg'am ko'chishi, tungi bezovtalik, bosh og'rig'i, undan tashqari zinalarga chiqolmaslik, o'tirish, tahorat olishda kerak bo'lsa hansirab qolib, charchab qolishlar, ko'p yurishda, yugurishda, fiziologik nagruzkalarda azob chekayotgan insonlarni dardiga shifo bo'lib, sababchisi bo'lib kelmoqdamiz. Avvalo Alloh, biz sababchi, Xudo xohlasa. Ооба, туура айтасыз. Экинчи суроом, биз Кыргызстандан келсек бул жака кандай түрдө лечение кыласыздар, канча күн лечение кыласыздар, ошол жөнүндө да маалымат берип койсоңуз, Кыргызстандан келгендерге. Xo'p bo'ladi. Bizda ko'plab Qirg'izistondan bemorlar keladi, murojaat qilishadi va biz birinchi navbatda ularni tekshiramiz. Bizda qulaylik, ya'ni tongi 8 dan 12 gacha qabulimizga kelsalar, biz kechki 17:00 dan 20:00 gacha bo'lgan oraliqda barcha tahlillar natijalarini ishlab chiqib, ko'rib, tekshirib, tahlil natijalarini ko'rsatib, retsept asosida dori-darmonlarni yozib, kasallik darajasi, diagnozini qo'yganimizdan so'ng ularni yengil, o'rta og'ir va og'ir darajaga ajratib, qaysi darajada bo'lsa, ya'ni yengil daraja bo'lsa, uyda yozib beramiz retsept asosida, bir kunda ishlari bitadi. Agarda o'rta og'ir yoki og'ir bo'ladigan bo'lsalar, mehmonxonada o'rta og'ir daraja qatnab davolanishlari yoki shifoxona sharoitida yotib davolanishlari, og'ir daraja bo'ladigan bo'lsa, shifoxonamizda yotib davolanishlari mumkin bo'ladi. O'rtacha 1 kundan 10 kungacha davo muolajalari olib boriladi. Bu kasallikning turiga va og'irlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Üçüncü sorum, qancha yoshdan qancha yoshga чейин sizga kelib байланышсак болот? Байланышып лечениясын кылып бересиздер. Qancha yoshdan boshtaladi? Xo'p, bizda asosan bronxial astma kasalligidan aziyat chekuvchi bemorlar murojaat qilishadi. Biz 2 oylikdan boshlab, bu yosh cheklanmagan 100 yoshgacha bo'lgan bemorlarni ham hammasini qabul qilamiz inshaalloh. Мына сіздерге чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандык мекендештер, мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, өзүңүздөр мына ошо доктор Муктар Шерзоддон баарын уктуңуздар. Сіздерді ушул клиникага сунуштайм. Бул жакта мен адрестерини, телефон номерин жазып коемун. Кененирээк маалымат алып, келип өзүңүздөрдүн лечениеңиздерди кылып кетсеңиздер болот. Бул жакта Ташкент шаарында бир гана ошол докторду сунуштайм сіздерге. Барыңыздар, келиңиздер Кыргызстандан. Ассаламу алейкум.